Ngiyaqhilaza ngibhizi ngiphe kwakho indlala usebenza phi liphi itoho hayi ngithethelele ingane zakho kuphela wena awuzolamba uzazi ulamba wena uyekela ukuboleka imali zabantu iphi imali kaMhlonipheni umfowami apha ngehluhluwe hey 10,000 usubaqilile abantu ndoda hayi Siyabingelela mbukeli liphinde sikwamukele lapha emakhaya kwesimanje i-channel yakho esiZulu ekulethele indaba zamaskandi ehamba phambili nezifika ngesikhathi. Namhlanje ke indaba engukuphathele zona ezokuthi ipi kangizwe no-Dr. 3 Second inyanga ayikapheli iyaqhubeka. Kade amabhinca ahlukane phakathi emva kokuthi uTshatha uGodo ethuke umlandeli ngesifonyo sephara. Kade bashayela ihlombe abalandeli bezecalaha. Ezokugcina khona ingosetshe ebizwa ngokuthi Maskandi Quiz. Lapho esifundisana khona ngomaskandi iyatholakala emva kwalezi ndaba. Sengena kuzo-ke indawo zamaskandi sengigxila ipi kangizwe nenyanga uDr 3 Second siyaqhubeka futhi kuyakhumbula ukuthi unyaka ondlule bobabili laba bake baxabana uDr 3 Second waze wathembisa ungizwe ukuthi uzomgqilaza. Sephinde washo kule video le nguphathele yona ukuthi uzoqhubeka amgqilaza wasethi yena uzothethelela nje ingane zakhe ungizwe wasethi kodwa yena ungizwe uzoqhubeka abulawe indlala wasethi uyothembela kukho nje ukuqola amabhinca kodwa yena usazomgqilaza. Akuyilaleleke le video le mase sisiza uPaula wakho emva kwayo. Kunomhlangano ekhanda le nto lena. Kubulewe indlala. Akuhambe kuyolusa inkomo enkandla. Noma kuzoza kuzolusa nomlungu wami lapho Chronic, Mr Chronic. Akusho kunika amatoho, akuyeke lokhu ukukhuluma kucela abantu ngizokuthiwa kubhizi kulezi insuku. Kucela amadata. Kucela nama airtime. Hey kodwa Nkosi yami yakubulala indlala ndoda. Wothi uzolanda amaphasela lapha khona amaphasela la ekhaya. Ngiyaqhilaza ngibhizi ngiphe kwakho indlala usebenza phi liphi itoho. Hayi ngithethelele ingane zakho kuphela wena awuzolamba uzazi ulamba wena. Uyekela ukuboleka imali zabantu iphi imali kaMhlonipheni umfowami apha ngehluhluwe hey 10,000 usubaqilile abantu ndoda hayi. Sengihlabela phambili futhi amabhinca ahlukane phakathi emva kokuthi uTshatha athuke elinye ibhinca elibize ngesifonyo sephara. Lokhu kulandelwa ukuthi umlandeli amaskandi abuza uTshatha ethi kungani uTshatha noZimdola benze ngathi wayedlala umnikazi majolo okhosini ekubeni lapho esaphila wayengadlala. Lapho waphendula khona uTshatha ukuthi wayengadlala lapho okhosini ngoba wayedlala umnikazi majolo wasembiza ngaso ke isifonyo sephara. Abantu bahlukane phakathi ke. Abanye bathi uTshatha ngoba esakazela ukhozi kumele ayiphathe kahle ama-social media kumele athuwe noma kanjani. Kodwa abanye bathi uTshatha nawe umuntu uma ukuthi iyathuwa naye kumele athuwe. Akehlangane nezansi ke siza umbono wakho ukuthi wena uyibona kanjani kule ndaba le. Sengihlabela phambili ezechalaha ziqhubekile futhi ukuthi zenze itehle lapho sisho khona abalandeli bakhe umjikijelo ongasekho emhlabeni. Labalandeli ibona abalandeli basakhombisa ukuzwana kakhulukazi nje kulabalandeli bakhona ngoba makukhona into eyenzekile bayahlala bebe ndawonye behlanganise amakhanda bekwazi ukuphuma nento. Lokho kubonakalile ngesikhathi bevakashele omunye umndeni kwelinye ilunga endlulile emhlabeni bakwazile ukuthi bephathe izitho eziyizidlo behambisa kulo mndeni wedlulele emhlabeni. Akuyibuke le video le maseke sibashayela ihlombe ngaleto enhle abayenza mase siyaqhuqumezela futhi ukuthi beqhubeke benze lento enhle abayenzayo. Sengihlabela phambili okuyindaba yethu yokugcina ibizwa ngokuthi iMaskandi Quiz lapho esifundisana khona phinde sibuza nemibuzo ephathelene namaskandi. Namhlanje ke umbuzo enguphathele wona ukuthi khona umuntu othintekalayo lapho kusungulwa umaskandi. Igama kaTeketiswa ngalo ubebizwa ngokuthi yidlozi lomaskandi. Washiya kodwa emhlabeni ngeminyaka ka-1982. Ake sizwe ngezathu ukuthi ubani lo muntu lo ushiya igama lakhe nesibongo. Abantu abaphendula ekuqaleni zokwazi ukuthi screenshot amagama abo ukuze siwaposte evidiyweni elandelayo. Kuzosiza ukuthi usubscribe emase ucofa leya bell leya ukuze ivideo uyithole eqala ukwazi ukuthi uzokhomenta ukuze igama lakho ukwazi ukuthi silifake kwivideo elandelayo.
Ngumfama Mahloba-ke ngiDed Ndawo sohlangana e-comment section. Ngiyabonga. Uhlale phansi, ubese ushaya usubscribe, usithole zonke